Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Peng kado yang anda mipun melang ke dia pinya vlogs bang di si di yang pakleng bang kali tum kar bang long ke di east west punoi nihang nijang punoi di kali lo long le alam ki dui hoi alam ki ke di jut sun elo plank sun elo so thak se dam tangan arnis tame west kar bang long mate nijang kar bang long bo that lang so polo bang assam pen enut man peng do lang li enut MLA alang li vang si dolong puparayan ke asama district hala se asama long le pula se de labang so along litum isima tham manghumi me banglalo karbiang long ke thege ding namang stamit chuning rila labang so duyo hoy la pula nijang nijang karbiang long suluk soda kaita chichok charwo sa do pego lasin non uthalang solong tame angring doilo chichok angring pupulam pangyar organization KSM sampai cok penang cesong lo sona tak sepini le thot tai de bothalang so ke doarat karbia khaidam sampai pini le thota cesong lo my meeting lo ini lo lake karbian long le pusipulo la sila bang so my meeting long alang litum kopi sikethan no kopi seneng yem malai litum lang sana kapan lang tang lo putan ili YouTube channel rong tukum official YouTube channel mana please pan like share comment subscribe bang Popsing tela kaptu anda ning tela to tang de la solam bangke to condemn piklo la solam bang apu thaka bangsi non itum la press meet mate itum ra te song nang kok lo ka te song nang kok alam the bang ta la pulo ha 1972 aninga penta ituma phan la dakle tribal bel block karbiang long pusibang chief minister atum bang nang kok te kang lo la sodet penta alang ni tumbang ke patoite la dak hala gopol ka kolpo das po amuni tabang bare bar ta la solam ninjibe je la ke nogong district la solam theke la ke nogong district ke kaling ni tum bi hek le ke jotmo ta boy thalang so non biya baru ta boy thalang so la si anton alam ta ne ke chini bangga doka wetum ke non tong siko sikega hala jitu ko sami pa bangke hala Mohendra Mohan Chaudhary la so chief minister ke chobut alang ke dak tribal bel block punang ke tok pite kang ahut alang ke amahang thekma ala ke ne prosno ka julo al karbialam pensita alang ke hala so ke amha thektelang nitum ke chit nitum ke hadak che song dun long lo lapu ke nogong sor pulo lapu si meeting donangji nitum kar biang long sor bang pulo nitum haparai si meeting donangji lasi hadak PWD office takali haladak kiba isi office asondo haladak pensi bang lam nang ke thang lo nituma phan ta dokawe osomar ki din ki thia phanta sitala so pulo hala so pensi ladak ke kar biang long tribal bel block boy thalang so nutun bo jam palang tun ke tok teka non ta alo do ke non ta klang loi jitu gusami ka hasu ke amahang ta thelang hala ke jotmo melang moi ko bo bisarisu hai homatu jitu gusami jotmo hoise ne na iman je ko bo karbiang longot ahi pare je iman je hokti কথা যে কৈ গৈছে সেইটো আমি কনডেম কৰিছো আমি বেয়া পাইছো এখেতে আকৌ একবাৰ যদি আহে আমি ৰাইজে উঠি পেলাই এখেতক খেদি পঠাম হ'বনে কলকাতা মুৰ্দাবাদ along le nitum along le pitek the nutun bazar ke nitum along le pitek the pulong te la ani tum che songji muya chipiji choji nang abnon ne phan ta abnon ne tum ke pitek the la pon cholo ne lam ke thanji sita la solong le bangke itum rat ta non chini lo to prong to sausi aki thita do perlo ining oi epin ining arong pen itum che song lo la ke an so se che song bom nang po
Lapanya Korpodas kami dia menyuruh nyangko. Halo. Korpodas mudabat. Mudabat, mudabat. Korpodas mudabat. Mudabat, mudabat. Korpodas mudabat. Mudabat, mudabat. Kami mudabat. Mudabat, mudabat. Kami mudabat. Mudabat, mudabat. Kami mudabat. Mudabat, mudabat. Lapan ladang pakai clear lo, tribal block kalau ke plain area lo, itu carving long le bang itu nak punabok tribal block history ke itu long bang lo, itu carving long lo, kiwan te ha Raja Gangwon sih itu kacira dengi, lapulo sih tribal block ke itu anutin abang pusat lampu tribal block kalau ke itu nang lo, te itu balong le carving long lo sih nang job sih itu balong le penang anak hawa abang ke angku kipon je ning hang la pa tum kecepar jan tap abang dak dak han ketabang hu hida je alam bile tu han ponang la pela bang so along le aput hak ke pajun je phan anu pun sabek university hala bang so alam the ining cepat hi bele itum ke song ponang ase komane abang phu bang phitum dong si ke than ji lapan klar dak kajini do abang phu se do po tang te wang dame te pini abang ke open for all lo, so punya kaca song bangke, kado biarat cingrum peten, not only carving lo cari asong, itu carving lo ngarat kedoan, apa carbidet, hal bang suta kali lo, itu buat adim lo pusame mentu depen, nasi long leko pekedo bang pun tado, aku bisa bang kame, same carving long cirai comeback tinggi, nasi carving long le bangke, itu cimunisi tame inci same itu pihekte, nasi kemana bang pun long si do potang te kita hanji tum do pustabe vang dame slogan hang nang deho yes long live Long live, long live. yes long live long live long live unity long live long live long live unity long live long live long live Jitu ko sami go back go back go back Jitu ko sami go back go back go back Jitu ko sami back Jitu ko sami back Fathers go back go back go back Fathers go back go back go back hey Hong Kong Tony say Solin se, soli boy. hey Hong Kong Tony say Solin se, soli boy. hey Joy Tony say Solin se, soli boy. hey Joy Tony say Solin se, soli boy. people struggle long live Long live, long live. struggle long live Long live, long live. hai lang no pa biu nang ma Parina, parina. hai lang no pa biu nang ma Parina, parina. Hindi lang no pa biu nang ma Parina, parina. Hindi lang no pa biu nang ma Parina, parina. Jitu ko sami akun 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 Jitu ko sami akun 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 Golpodas go back go back go back Golpodas go back go back go back Jitu ko sami tarakiri nasolibo Nosolibo, nosolibo. Jitu ko sami tarakiri nasolibo Nosolibo, nosolibo. Kesa long live long live long live Kesa long live long live long live Unity long live long live long live Unity long live long live long live lahai ke kupita urunda kalau punya endumbo anta a puata lokpen aminga pokpa ke matate hapusi tututi pulo itu non weskar biang long ta asam alusi tututi mati ho weskar biang long ta asam lo mati weskar biang long asam bakar biang long asam limante lasi ladak aku lanon son curi se huci itu apa minister Huliram Terang 1988 ni kan bangke aku isi notis nampak lang tuno dispur pen none dispur mati hamora sani ke Assam Secretariat si HD Department si labangso alo bangke notis nang pala tuno labangso notis lang na pala bangke lason lo ladak Anton nili ladak si pulo dispur to dispur to Nagaon Kujai district non है मती ako West Karbi Anglong district अपरांग के पिलो हमरेन सब डिवीजन चलाएं West Karbi Anglong पश्चिम Karbi Anglong जिला का गठन के लगे 2016
2016 si tu West Karbi Anglong district ke ka create mata kiseng lalu lasi halasut same bang nang tok loke Maisam Gao and 4 other villages of Punjab Borbathar area of Boithalangso seem to be transferred to Karbi Anglong district from Nagaon district si datok tak kona lang ate alam itum ke lake ini tu mana ke cuar tu ini tu mapan nang cebong nang tu nang carwa kan tu lasi ini tu melong ke lahe alo ke joy kali lasi Ladakh Pulo published in Assam Gazette on 3rd September 1975 लासो लोलंग तक हला असम गजेट हला स्पेशल गजेट है हला itu mahan kapal lo tang lo apeng e pensi laso a notice laso lo to menang dispur penang lo thulo ladak ke nang kilo bangge lalo nili ang pore thai thelo kupi tu bangge deputy commissioner Nagaon ampare deputy commissioner Karbi Anglong district laso si nang lo thulo ampare bangge एक बार मिली पढ़ी पो ex MLA lo Sri Huliram Terang Boithalangso Assembly Constituency non ke assembly si hini do ko mati di hala su ke MLA si verlan MLA asit ke penai me si election pa dulang hini mati lasu road lo engke nair bangke Sri Chandra Singh Teron Habai ex MDC kari bola Chandra Singh Teron hala seng paidong puni pini falobon la ala mi pon tame la so aku pinang pale lu lapen lanthuna daga tena bangke joint secretary pilo political border cell department busitolo 11 bangke the principal secretary Karbi Anglong district council dipu principal secretary masame la so lo nang pale thulo nili nona baklang ko kepaklar po pajut po laso lama pun haksi aku ni nang kantu po aku labang lo laso lo bangke la ni da me tunda lang kan ni li pore na li tunda pore tek tek tum ala na Ahmad laso adu hoy lawa bang nang curi sai nang dokol matidi nang dokok si ladawang ke office of the superintendent of police Karbi Anglong Difu Assam mane aprang ke district ki senior lang mati 2008 anda 2008 haro suri ini ra pilo nepket ani karanda district ke sibelang angke ladai bangke tu thulo ke to bangale ke additional superintendent of police Karbi Anglong Difu Assam dag bangke subject tu bangke to thulo ke to bangke la pilo assistant superintendent of police pilo ha dispur si logo pale thulo lage tai ladai ke to dago to the commissioner and secretary to the government of Assam Hills Area Department punone HD puhe Hills Area Department block D34 Dispur subject transfer of 36 villages of Punjab Borbathar of Nagaon district to Karbi Anglong district to taklo and ke reference number bang letter number bang HD 363/2007/7 date 13 January 2008 Angela that taklo sir in inviting reference to the letter number stated above resting on the subject matter I have to honor to inform you that Hamren police station Thiruni police station and Boithalangso police station under Hamren subdivision harasot ke Hamren ke subdivision land Hamren subdivision have checked all the records of their respective PS but could not find any objection filed by any quarter regarding transfer of 36 villages of Punjab Borbathar under Boramla Moza from Nagaon district to Karbi Anglong district till date. Pini anda halal gazette notification 1976
75 24 June nangapali hule rui thoga por ki pi hai rui thoga por ki pi hur alang tum 6 week rui thoga por hur kupila dala tum claim and objection pi ke rate ni tume we karbi alam du du ni tume do wonu sit du ni pu polo dalang tum ala pu polo te aputi to huai tum dhege rate te kupila te alang tum protibedon dakhil kuri tu dhege rate te non alang tum non kaneng jire kisoi ta kisoi phuge lage lam ke joy dole lasi ile tumlong isi pen isia ile tumlong record ile isia report ile tumlong do lasi le ratol ke lasi ola angke pori ke chonglo lasi la bangke your pe puli polo hala sot ke district ke Karbengo district ismele mati west Karbengo ga vele mati 2016 से डिस्ट्रिक्ट से लासी देबंगे एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस सी कार्बिआंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट डिफू असम आलम लिसी लासो रिपोर्ट बंके एचडी डिपार्टमेंट हिल्स एरिया डिपार्टमेंट ऑफ असम सरकार ऑफ लो किलो लोलो लते लासी एनके जो लाके नॉन इलितु अफान वेस्ट कार्बिआंगलॉन्ग के अफांगे MLA asit di silet na tudi hini asit nang pidepen lage West Karbianglong district government Assam government itu a website alon si laso map lage non lete sa map lo lage non a map lo lage laso map ke lage hola siro pusi hala na paglodan phai lo lage lage laino West Karbianglong district map non la pugalir chen mani tume an gela ke amri LC lage amri LC lo mane legislative assembly constituency amri constituency la bang ke pu anabange angela pu bange alage rongkhang LC lo rongkhang MLA hu basti lo lage lage non la latest iltum West Karbianglong map lo ke lasi iltum non eta ke town committee le punon town committee election ba municipal board election le punon ile tum whole ansi sign board kita ada lo mati kalima beran angela puta ha lengrian lo mati lasi la bangso municipal board katikliya da Assam sarkar Assam governor si gazette notification ke paklang lata town committee katikliya da laso town committee lahe ahem ini kin thap lo hai lasi mangu ne lasi iritum la non latest ko lasi non iritum team Karbianglong CM Sardopen lapen iritum inter district border monitoring border monitoring vigilance committee pen समय terang Sardum da dolot terang sar XMDC lo EM barim lo alang tum tame dam lo समय nili phana bangke nang lihatak lelang dunoi busi ni lipana bangke daksin nang toy dulo alang tumbang hadak dam lo lapen KSC ta inglong photo ta dulo meeting tong pinjiki tu ta dunlo lasi ilutum chonghong paring ding cholo lasi ilutum nili bhu bangke lalo boithalangso amar hantimoi aru hanti priyo amar অঞ্চল হয় কিন্তু ইয়াৰ সমস্যা হৈছে একাংশ দালাল একাংশ ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড একাংশ দালাল চক্ৰই এইটো কাৰ্যকলাপটো কৰি থাকে মই নোটিছ কৰি আহিছোঁ যোৱা বছৰৰ পৰা আৰু এই বছৰটো যোৱা কেইমাহ মাহৰ পৰা মই নোটিছ কৰি আহিছোঁ আমাৰ বৈঠালাংচল আমাৰ কাৰ্বি লাংপি আমার ইফালৰ একাংশ ব্যক্তিয়ে এই যেটো মানে বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰি পেলাই যেটো আমাৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিব চেষ্টা কৰি থাকে আৰু এজন নামটো মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো কল্প দাস নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে যোৱা কেইমাহমানৰ আগতো সংবাদ মেল পাতিছিলে সংবাদ মেল পাতি পেলাই কৈছিলে যে আমি ক'ত যাম আমি ক'ত থাকিম আমি তো বাংলাদেশী নহয় বুলি কৈছে আরে ভাই আমি কৈছিলো নেকি নে কৈছো
কৈছো নেকি যে আপোনালোকে বাংলাদেশী আপোনালোকে ইয়াত বসবাস কৰিব নোৱাৰিব থাকিব নোৱাৰিব বুলি কৈছো নেকি আমি আপুনি নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আপুনি ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভালাভৰ কাৰণে এনে ধৰণৰ যিটো দালালৰ চক্ৰ এনে ধৰণৰ যিটো বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰি পেলাই আমাৰ বৈঠালা অঞ্চল যিটো শান্তিপ্ৰিয় পৰিৱেশ যিটো বিনষ্ট কৰিব চেষ্টা কৰি থাকে আমি জেং কৰিম আপুনি এনে ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ কৰি থাকে আমি জেং কৰিম কিন্তু আপোনাক একশ্যন ল'ম মই ডাইৰেক্ট কৈছো একাংশ ব্যক্তিবিলাকে কিন্তু ইয়াত মিছলিড কৰি পেলাই মিছগাইড কৰি পেলাই কিছুমান ব্যক্তি লৈ পেলাই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ ইষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং কি অসম নহয় নেকি আমি পৃথক নেকি আমিতো পৃথক ৰাজ্য নহয় ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলংখন অসমৰ ভিতৰত নপৰে নেকি আপোনালোকক সুধিছো ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ইষ্ট কাৰ্বি আংলংখন যদি অসম নহয় আমাক অট'নমাছ ষ্টেট দিয়ক নহ'লে আমাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ একদম মানে পৃথক কৰি দিয়ক আমাক ছেপাৰেট ষ্টেট দি দিয়ক বাছ আমি একদম মানে ছেপাৰেট এডমিশ্যন কৰিম ছেপাৰেট পঢ়াশন কৰিম তেতিয়া আমি বেলেগ হৈ যাম তেনেহ'লে আপোনালোকে ইমান নেগলিজেঞ্চ কৰি থাকিব নালাগে আমাৰ মাহীয়ে চকুৰে যেনেকৈ চাই তেনেকৈ চাব বিচাৰে তেনেকৈ কৰিব নালাগে আমাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং হ'ল অসমৰ এটা অংগ তথা অংশ আপোনালোকে কি বুলি কৈছে লাচি নীলিকি পুৰামজি বাংলালো লাচি ইলেটুম নাং non pini asonson iletum methang hem asai hidi sai gadiki gisiga pau same methang asai chi open pin lada kache tong thek iletum akko iletum labangso non ala iletum nanga pasiksak iletum aphan nanga patora lasodang iletum katulumi kaching room thek iletum akko ka protest thek iletum lampi kache paglang non thek kache song room thek lasodang iletum pini amuchi tong pina lang polo sampai itu kawan makasih tong ni tong nekhi sampai pini bang Assam Sarkar lapen Karbi Anglong Trumas Council tim Karbi Anglong lapen but stakeholder pada students organisation yang namanya kecing wai padahal profesi Abdullah lo la sampai itu kupina pilta naga thanji kupina pilta naga kelangji lapang itu Chong Hong Prong orang la si mana itu laban so miliki budangji bangke Ile nale tuma thai kha lapen nilima thai ba nilima tha joy dite West Karbi Anglong lapen East Karbi Anglong na lo natural resources ke toke non thoi na thuke sangpili puri da avelo halong li puri da avelo pengpi choro pegi da avelo amasi ile tum Inglong asa wet ile tum aphan nanggerai pi ile tum aphan nang hotai tang along si amek nang chupi tun lo Pini ka santi akwari ta bot thai loi ta ho bot thai ta ho lapen kapek la hai alo ka supply ta me bot thai ta ho ari lage jitu gusami ahom buti kali apo parti kali lage kali mana lage itu Karbi Anglong rat itu makhi adat lage itu property itu ham buti lage Lasi alang li thang chini nepen patu me bang Facebook live bang pera bang kaleng je bang kachi free do erlu ne boy thalang so ke bang ne phana ke hang si ke bang budi kalimala boy thalang so ke bang ke boy thalang so la moni tur ne phana ke hang si ke bang ne phana ka par ju ne phana ke hang si ke bang kachi free do erlu Lasi ladak diplomati inut bahani atum ladak ki chut lot karo bando nili puloke bang thek lo kolpotas pula bange ek number dal lalo lage kolpotas te bete rajuniti ek number dal lal mane dui phori la samja
মানে পেন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা সুবিধা পাব লাগে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা সুবিধা পাব লাগে এইটোৱে বেলেগ একো নাই আৰু আমাৰ যিটো ইয়াত ডুৱেল ভোটাৰ যে এইটো হৈ আছে এইটো আমি জিলা প্ৰশাসনক বা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰকো আমি বাৰম্বাৰ মেমৰেণ্ডাম সাবমিশন কৰি আছো দাখিল কৰি আছো আৰু হোম চৰকাৰক অৱগত কৰি আছো অতিকে এইটো ডুৱেল ভোটাৰছটো সোনকালে কৰ্তন কৰিব লাগে আৰু আমাৰ পাঁচআলিৰ ওচৰত ইয়াতে অবৈধভাৱে বৰপথাৰ গাঁও পঞ্চায়ত বোলে এইটো পুৰা অফিচ পাতিছে অফিচ যিটো গেট আছে ইমান বছৰৰ পৰা মানে কি কয় গেটত মানে নেম প্লেট এইটো মানে যিটো লিপিবদ্ধ তাত লিখা নাই কিন্তু এই ক'বলৈ গ'লে এই বছৰ সেই ইয়াত মানে গেটত লিখা হৈছে কিন্তু আমাৰ জিলা গঠন কৰা হৈছে 17 নৱেম্বৰ তাৰিখে কাৰ্বি আংলঙত ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আৰু ইয়াতে পাতিছে পঞ্চায়ত পাতিছে 1992 ইয়াতে বৰপথাৰ গাঁও পঞ্চায়ত বোলে পঞ্চায়ত পাতিছে এইটো টোটেলি ইলিগেল লাচি লাগে গাঁও পঞ্চায়তে বৰনাংগী লাগে আধুমা তুমি 6 এলেকাত কেতিয়াও গাঁও পঞ্চায়ত পাতিব নোৱাৰে আৰু নিৰ্বাচন পাতিব নোৱাৰে lalu nasi cetan mana sampai ni lamte laporan yang kita si ni lamte tujuh popular sampai ningi pun ningi siksa kau bot nanti tu tes slogan ha tha jitu ku sami kope jitu ku sami kope jitu ku sami muda pak jitu ku sami muda pak jitu ku sami kope jitu ku sami muda pak Gitu ku sami kope. Gitu ku sami pawina ma. Gitu ku sami pawina ma. Gitu ku sami kope. Gitu ku sami muda pa. Gitu ku sami muda pa. To chay po, ilang sila